Pozdravljeni v UKC Ljubljana, pozdravljeni v najboljši in največji porodnišnici v državi. Zahvaljujem se MK Grupi, AIK bančni skupini in Gorenjski banki za darežljivo donacijo v obnovo poporodnih sob. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in UKC Ljubljana smo izbrali prejemnika in opredelili namen donacije, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Verjamemo, da bo večje udobje v porodnišnici Ljubljana razveselilo mnoge starše, kar je tudi osnovno poslanstvo družbeno odgovorne kampanje Podpora družini. Gorenjska banka v svoji misiji spremlja posameznike skozi sva življenjska obdobja. To je pomemben del našeg poslanstva, kot tudi današnje donacije. Z donacijom, tako samostojno kot tudi preko bančne skupine AIK, nadaljujemo svoj program družbene odgovornosti. Ova donacija predstavlja širenje programa Podrška porodici koje i AIK banka i MK Grupa organizuju za svoje zaposlene koji se u tekućoj godini ostvare u ulozi roditelja. Već 4 godine ga organizujemo u svim zemljama u kojima poslujemo, uključujući i Sloveniju, a u projekat su od pre 2 godine uključeni zaposleni Gorenjske banke. U okviru njega finansijskom nagradom podržavamo naše kolege u tako značajnom trenutku za svaku porodicu kakav je rođenje deteta. Ove godine podrška porodici proširila se i na regionalnu zajednicu kroz donacije porodilištima u celom regionu. Ulaganje u nove naraštaje jeste ulaganje u budućnost regiona i zato na ovaj način želimo da doprinesemo unapređenju uslova u kojima se rađa novi život. Ove godine nastavljamo saradnju kroz realizaciju projekta Podrške porodici, čiji je cilj poboljšanje uslova za nastanak roditeljstva. Rađanje dece, odnosno nastanak života, je poseban trenutak u životu svake porodice, a isto tako važan za državu i narod u celini. Upravo ova politika predstavlja stub politika društvene odgovornosti koje kompanija MK Group sprovodi u zemljama regiona. V ljubljanski porodnišnici se rodi približno tretjina slovenskih otrok, obenem pa tukaj obravnavamo več kot polovica ogroženih nosečnic in seveda tudi prezgodaj rojenih otrok. S tem pomembno vplivamo na slovenske perinatalne rezultate, ki so v resnici odlični tudi na evropskem in svetovnem nivoju.